Ел сайын гыйнвар башында Халәф Шәмсетдинов истәлегенә шахмат ярышлары оештырыла. Шул рәвешле балалары, туганнары һәм дуслары Халәф абый турында истәлекләрен яңарта. Raykomda şerbetinde 30 yılga yakın bir köngüllük şeydi, şayan şeydi, anekdotlar bik matı söylediler. Dostlar bik köpü yanıp yaşıksan da ana bilmeyen kişi yok. Şuna bizge birinci vaqtda bik jingil buldu. Şamsuddinov'ның malayı bitip bizni nitlerinde bilip turdular. Ярышларны ачу тантанасында район башлыгы Альберт Хужин катнашты. Район башлыгы спорт сәламәтләндерү 10 көнлеге турында да искәртте. Январь башы инде безнең спортка сәламәтләндерү декадасы иттереп билгеләнде. Кеше елдан ел арта. Аллаһка шөкер, инде менә балаларның монда теге катнашуы бик тә сөендерә. Шахмат видында ул безнең ниндидер теге алга берничә адымга алга үзеңнең эшеңне планлаштырып эшләргә өйрәтә торган бер спорт төре. Бәйгедә 60-ка якын кеше катнашты. Арада яшьләрнең һәм балаларның күп булуы сөендерде. Biz bunda 24 bala jıyıldı, zorlar 27. Bugün şahmat oynuyoruz. Biz bugün şahmatı niçin yaratırız? Bugün turnirde bu şunday yukarı uğruvinde turnir indi bu 5 yaşlık Hasanov Ramzan da katnaşa. 81 yaşlık Kuzma Nikolaevich Ivanov da katnaşa. Onlar yukarı uğruvinde oynuyorlar. Şahmat bizi terbiyeli. Kol bilen işlegençi, boş bilen işlerge yürüte. Шахмат ол не берсе десем, любой ситуациядан дұрыс шыға тұрған ходларға направление бере. Оның главный шунса. Мына тұрмышта түрлі ситуациялар бар. Выход-выходный положение. А мына шахматта ойнаған кіші, мындай жоғалмышы уже выход таба тұрған була. Мен қазір уже 70 жыл шахмат ойнаймын мына. Көсти мәселе башы айбат ішілі көсти мәселе. Көршіде Мархил деген кіші бар, художник. Мен тоже художник. Шул үйреткен. Шундан соң мына армияда да 3 жыл менше команда шахмат ойнаймыз. Шахмат ярышы 9 турда барды. Һәр уенчыга 12 минут вакыт бирелде. Җиңүчеләр 4 номинациядә белгеләнде. Балалар, хатын-кызлар, ир-атлар һәм өлкән буын вәкилләре арасында призлы урыннар ачыкланды. Бүләкләрне Халәф абыйның балалары әзерләгән иде. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.